میان استمانی روڈ ٹرانسپورٹ ایریا پاکستان و چین نیاما بیپار بندات بتک دو ننگی تجارت تہا پاک چین اقتصادی راہداری فعال بتک اور نیشنل لاجسٹک کارپوریشن چین نامداری کمپنی سیوا لاجسٹک کا وہ اشتراک پر اولی یو این میان استمانی روڈ ٹرانسپورٹ کنونشن اتہا سامانی سنسرا چاڈن ترسیل بندات بتک کلاتا وردنی چیزانی نہادا گران بھگ سبا لس محلوک تکان سر و پریشانا ہمک ماہ سرا دورندہ تیل نہادا گیشی بھوگو گران نہادیا ہم گیشی بھوگے ہمک وردنی چیزاں ہوار ایدگر کارمرز دیو کے چیز لس محلوک کے 10 رسا چار ڈننا گران نہادی سببا دکاندار کو گراک ہوئے پریشان اوستا محمد تیل نہادانی گران بھوگ سبا ٹیکسی ڈرائیورانی بیپار ہم سرمندہ چریشی سبا ڈرائیور پریشان و تکان سرا آہانی گشگی کے ماہ تہا دورندہ مزلی کے ساتھ ساتھ تیل نہادا گیشی سبا میں بیپار سرا اثر کپتا ہے سرکار ہمک ماہ تیل نہادا مزلی کے ساتھ ساتھ گیشی کرتا ہے واشکا محکمہ کشت کشارے کارکردگی نہ بھوگے برابری محکمہ آفیسر وتی ڈیوٹی سرا گندگ نبا کارگ سے قبل جنک بند ملازم و آفیسر ماہ سرا وتی پگارا زورا وبل ڈیوٹی یا ساڑی نبا محکمہ کشت کشارے نیمگا زمیندارا ہچ وڑی آسراتی رسگنئی چریشی سبا کشت کشارے پھر تبان سڈیا ریلوے ملازم پگارا نرسگو آپ بندش علاقہ زہشانی کن گئیں زہشانی کنو کانی گشگی کے گستگی باسی ماہا چا پگارا زبارا دومی نیمگا میں کوارٹرا آپ ہم نے چریشی سبا ما جنجالانی آماتی ملک جتائی دمگا لین نہادا گیشی علاقہ زہشانی درشان کنک بتک کراچی و ایدگا مزل شہرہ جماعت اسلامی و بیپاریاں لین نہادانی گیشی و گیشی بلدین دے یہ علاقہ زہشانی کتر زہشانی کنو کا بے سود کگا سرکارا چا لوٹ کتر کے لین سرا ٹیکس ہلاک کنک شہدات کوتے یکی پاک تباہی سمسرت محلو کے واسطہ واک کنک و نندگی واسطہ دیگا جانی پار کے دیوال پرشتگاں چریشے سبا کوچک کو دیگا دلوت پار کے تہا یلائیں انتظامیہ ہچوڑی سرپدی مسلم لیگ نون نے رشد عابد شیر علی گشتہ کے معلوم واو زورگ و طلاحہ واقن گئے لینے بلا دیا گئے ہچ چیزیں نہادا کبھی آہا گئے 2 پنکھا اور 2 لیٹ پل 35,000 آہا گئے کیسے بلا حبیب جو قید کے پگار گرو کی مردمانی گزارا گوا گئے گیچین کاریانی وحد سرا نہ کنائنہ کے خلاف جماعت اسلامیہ سپریم کورٹ روگے فیصلہ کتر جماعت اسلامی راشد لیاقت بلوچ و اکبر چترالیہ درخواست تیار کتر درخواست گوشک بستک لس گیچین کاریانی وحد سرا نہ کنائنہ آئین آرٹیکل 224 خلاف ورزی